football, the expectation, what we're expecting is we're here like to win the championship. That's why we're here. I've been here a month. For me, everything is going good. Everything is in the right track for the team, with good atmosphere in the team, and I believe with the game with Kofa, all we need is just 3 points, and we can do it. So we are going for the 3 points. Za sam klub mogu da pričam, mogu da kažem dosta toga pozitivno, iako sam kratko. Ovdje svi znamo zbog čega smo i zašto smo i ja sam ubeđen na čelu sa našim šefom da ćemo taj cilj da ostvarimo koji Ljubljana dugo čeka. Na meni je da se spremim što bolje i ubeđen sam da ovoj ekipi Olimpije mogu da pomogne svojim iskustvom, svojim kvalitetom i nadam se na kraju sezone da ćemo svi da budemo zadovoljni ovim novim timom Olimpije sa novim šefom i mislim da je cilj jasan, da se titula posle mnogo godina vrati u Ljubljanu i zato smo svi tu. Miroslav je igrač sa jednim velikim rejtingom u evropskom fudbalu, sa mnogo iskustva, igrajući za Partizan i Legiju iz Varšave pre svega. Igrač koji zna kako se osvajaju titule, naslovi i kako je igrati u velikom klubu pod pritiskom. Ima veliko iskustvo i kvalitet, dobar mentalitet i to su razlozi zbog čega je ovde sa nama i želim da i njemu i Juliusu poželim dobrodošlicu još jedno. Julius, welcome again to the club. Što se Juliusa tiče, on je također igrač koji dugo igra u Evropi sa rezidencijom u Londonu, sa jednim nespecifičnim mentalitetom, znači jako dobrim igračkim kvalitetom i deo tog svojeg potencijala je već pokazao već na ovoj utakmici protiv Tereka. On je malo duže sa nama, pa i nivo njegove fizičke pripreme, da kažem, bliži nekom optimalnom nivou. Očekujem posjetu na stadionu vrlo kvalitetnu. Ponavljam, to sam rekao i kada sam dolazio, ne zbog sebe, jer meni ta podrška nije potrebna. Ta podrška je potrebna ovim igračima dole na terenu, pogotovo mlađim igračima. I s obzirom da je Ljubljana gladna tog naslova 20 godina, onda ako se zaista taj naslov želi, to treba da se pokaže i kroz posjetu. A ne na portalima i kucanjem poruka i tako dalje. Znači, nogovac igra na stadionu, a ne u hotelji. Ako ovde svi želimo, sigurno sam da želimo, jer smo svi gladni da taj naslov dođe nazad, čekamo da bude velika poseta u nedelju ovde, da tim dobije vetar u leđa, ponavljam pre svega igrači, jer je njima to potrebno, bit će im veća inspiracija, lakše će igrati na terenu i lakše će proći kroz eventualne neke teške trenutke u toku utakmice, tako da je ta uloga publike veoma važna.